It's our day 2 here in Angkau. So, tulog pa mga bata. Good morning! Good morning, everybody! So guys, good morning. Birthday day karon ni Kuya Mikey. Happy birthday to you, Kuya Mikey. Happy Fiesta, Argao, Viva San Miguel. Boom! Nasa haven. Good morning. Good morning, Argao. Good morning, Argao. Happy Fiesta. Ay, ano? Makalisan na. Hello? Just to feel the heat, tara. Sama na. Uy, kastag sinina. Nata sa beach. To the beach. Let's go. Later. So, hey, what's up mga Meg? Good morning, Argao! So, karon guys is day 2 na namo Jerry. And tara silang dito iningit lang. So, tara sila dito ining guys. Ang andam na sila kagigutom ng Char. Ang andam na sila because birthday ni Kuya Mikey. Happy birthday Kuya Miguel. So, guys, noon ni guys. Hello, Ningets. Good morning. Ningets, good morning. Mamang Argao. So, starting na siya maluto guys. Puli-puli ko nung silang dito ining. Then ako, wapa ko dyan na magkaon. Wait lang guys, kasi dito ining mo vlog na siya karon. So, nag-aksi na naman si dito ining sana all. Later. So guys, karon kay atas ako sa among room kay ikapoy ko guys. Nahigda sa akong kadiyot dito kay kapoy jud kayo ko. Inihan ako si Dagan bigas kay gisugo. Ay, nahigda sa akong kadiyot. I'll be right back guys. A few inches later. Thank you so much, Lady Hearts, and kay Ate Daya, and sa all family. Nag-prepare ani, appeal na si Tita Indy. Blessing mo siya, Lord, na nag-celebrate ka ron, na maabot ka sa dagang kasulidan yung mga edad. We pray. Amen. Fiesta, San Miguel. Amen. Happy Fiesta. Happy Fiesta. Happy birthday. Konta sa ta. Happy birthday To you. Happy birthday to you. One more. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Salamat sa Fiesta. Salamat sa Daya. Salamat kayo, Day. Salamat Daya. Food. Kami na sa pista ni San Miguel. San Miguel. Sa ngayon ni Viva San Miguel. Thank you for the pista. Thank you, ma'am. mga Meg. Next ni Ate Inasal. Daya. So guys, sumanami og kaon. Wala ko na ako sila lang oy. Chen, busog So ka, kay me. Chen. Busog ka, Chen. Uy, Later. Dako pa ni kuan ako ang So hey, what's up guys? Padulong mi karon sa swimming pool sa Argao Royal Palms.
So padulong na mi guys. Excited na. Wow, excited na si Manang. Manang Sean. Grabe ninduta sa mga balay diri guys. Naot nga. Puhon. Ari ni mi mapuyo silingan naman niya tidaya diha. Okay, walay na puyo diri oh. Adi men mo niligo tanan. Audience lang. Nits, shower sa mo Nits. Tara. Now, let's go na guys. So mag-game sila. So dua sila katong Squid Game guys, katong first game sa tong green light, red light, green light guys. Out. Pasayawon. Alis out. Dilingi. Later. So guys, one of dinner sila mag-sit-in guys, and kami na lang tulon Tita JJ and Tita Joy ang wapa ng human. Later sa plano. Mga tumi og search kay nagput mi. So mga meg, bago pa mi na human og dinner and naigihapag si Auntie Daya namo ni Chin. Kaya sa ato ihol. So, first guys is party plan file. I-open ako. Ay, dili close. Woo! Ito na. And guys, kanilo, no? Nakita ng bullpen niya. Thank you. Bullpen din eh. Kailangan ko no? Bullpen, no? Nakita ng bullpen. Wow. Thank you, Auntie Daya. Noon na dyan.
Next guys ay yung pinakahihintay ko. Ito guys, gusto ko talaga nito kasi kapag mamamali ako ng sulat sa ballpen is ito lang talaga yung gagamitin. Corrector, no? Oh, correct. Corrector. Ay, ilalagay ko na dito. So next guys is a book. Johnny B. Jones and and the Stupid Smelly Bus. Ayay. So, basa-basahon niya ako ni guys. Sinigabot naman sa mua. Ang nasa kumakakunan. So, next is, wow, crayon. Hindi tayo magpapatalo sa McQueen. McQueen. Wow, Tagino! Wow. Headband siya, guys. Thank you, Auntie Diane. So, guys, sabi na Auntie Faye, guys, na ibibigay lang to sa akin ni Auntie Diane. Pero hindi niya sinabi kung mga ano. And sabi niya na, matagal na daw to niyang binili para kina Ate Grace at kina Ate Althea. And hindi nila hindi na nila nasuot kaya binigay nilang nila sa akin. Guys, wow! Simpson! At Ayay. meron pang pugo! May paganihan na mong sulob na. Kita tanong. Sana kanina na lang ito binigay para na ano ko ito. Dako ram sa tan mo ka. Dili, sakto na ni mga tinutinggal. Next is, purple. Burahe. So next is, ito na naman. Ano, jacket. Jacket, blouse. A blouse. Do, ginahan ko yung oni. Ginahan ko yung oni, guys. Last na sa nina. Ito, wow! Do, ginahan ko oni, guys. Ginahan ko oni, guys. Push tap. So, last but not the least is mga cards. Kakimot. Joker. Lumagunggoy-unggoy tanan ni. So, thank you so much, Ate Daya. Salamat talaga kasi meron na naman ako bagong mga slippers. Ay, mga slippers. Mga swimsuit and mga crop top and toys and books. And ballpen. So, later guys is managkot namin. So, I'll be right back. Mojo niya akong pinaka-favorito guys. So, mauni ako sa lawon karon. Eventually. Guys, karon kay naa namin dire. No guys, papalit na ni nagduwaan sa na. Sama na. Kani? Dili. Kailan? 350 ni siya. Oy. Kita tag baratuhon. Hoy, lag ko. Lulu. Ngay kita duaan. Balik lang ta, balik. Nagtuto ta. Nagtuto ta. Naglibog ka? Papalit ko ay sanang. Ay, kagalibog mo ka kay di na ta mo palit. Kani lang biay ay para tatad. Kani mag-chef mong grupo. Kani no, na kaldero o na kaha. Bing na siya kana magpulor gyud kayo. Pink. Ta sa musta ka na dagdag saro. Wow, kulutin. Apila dite? Kani sa boss pila din eh. Ha? Kani. Oh, Kani lang biya. wow. Wow. Uy, di mo na ba oh? La masuko na tagiya oh. No sabon mo. Kana ra kay. Yay! Yay! Wow. Onech. Pila dite? Uy, kanindot pila na be. Galipay. Semo. Lang taon. Uy, Manuel. Kani white. Pilihan ni Ben. Be, uli to ni Becky, mahali, uli. Ginahan ka na? Kiss, Be, kiss. Duaan. Ano ta na? Damta, ulit na ta, kinanay duan. Yay! Makapili ako. Dali kayo. Kita sa duan. Ato na tita Jimmy. Salam. Okay, makakala ni. Happy. Later.
Dalain mo. Napasalamat Ate Mitch. Sugas manduwaan na mo, guys. Ano mo guys. Kiss din Ate Mitch. Kiss na ate. Kiss na ate din.